shithi ka baar upol si Nong Korinth kalenong ka baar Henry ngalala temu ya kani haladehi bangan wan pat hapi hagajing sosi namalada nga pensosi mga iaphi hatu manote uban pensngob hayanga lemda uta ya wala pensosi danga tingala tho ya katahi iaphi yo ba habangawan ngan yo kajing snosi na kita negi bagade yang ban yo kajing kemen daga basyanya syapang jong phi baro baga jing kemen jonga kalong ka jong phi baro ro naman na kajing snow jinjar bakrao baga jing khuslai ga do nuot ngala tho api dabun ki umat da lelei ban pen snosi yapi Henry ba phin itu ya kata kajing ie ka bangadon kerhai yapi Henry lada unuru ulapan snosi shim lapan snosi tang yanga Henry katu kat ne bangan ban khia yanuru yapi baro kalabiang nya uta ubriau kani kajing penchitom ya kabala le dakita ki babun bada kumwei kala de yapi ban ma ban pentingen ya yo ba on ngut no khot yo ba kumuta dakajing snosi ka palat nabakum tanga kerpat yapi ban pen scam ya kajing jong phi sho namaria kani khnang ngala thoru bangni otip ya kajing long bala tenju jong phi lapi long ne ki ba kongu aki ke baro Henry ya wa phi map ya ke ru ngaru ngamap namarada ngala map bangaru ke ru ya bangala map nakabanta jong phi ngala map ya kata hau Christ ba anom le phon yang ido soitan namar ngim long ki bam tip yaki bot jongo Henry men bang ala wan atroas nakabanta ga gospel o Christ but habala pli ka jingkhang yang hawut rai ngamshim yo sok halakaman sim na ba ngamshim shem yo utitos upara banget jonga Henry da ka ba khuble yaki ngala late no sha Macedonia Henry long ka jingu yo Blei uba penrisa yang i halakas ngi hau Christ but open pau ya kajing ubi kajing tip jong dangi haka jaka baro na bangilong kajing ubi Chris U Blei hakita ya gibala penem but hakita kibada jotno ha away kajing kajing yap ya gaban yap Henry ha uta away kajing kajing ya gaban ti away uba bed biang ya kini kie keru namar ngim long kum kita kibabun kibapen kle ya Ktien U Blei Henry kum na kajing sngur Henry kum na U Blei hakmat U Blei ngi kren hau Christ